Oy, malungili tasil sin mora rogul okya kartial. Program ra kausis akli malungila rogul giguk betul gingaya sing mama rogul kuma meral sil sa gigoramal. Rung tewa mang welcome ra kambes ma Jackson mangirmangan man. Muswa muguk mekil di ber alel. Longewa lurio le. Guk mol oltaw deswede gira blur belaw le blur ada. Abdullah kan al-sil sa mura makamat. Ya kung daswang kita dia kata lakad part Abdullah. Kada part Abdullah ang weather ng atiden so adang agi mo oltaw daswang gila igil ngani Abdullah. May gel guk dom daswang affected gidra. Other belaw al time lang ariya ulti ka Abdullah rodi. Mangwaise bak kudursi olyong mura Jackson belum ilmu irmang ilmu kambes yang makambes hasil giwam keldim tewang agi facilitator dia mangmamu Jackson yang mo ganti kadena mo tewang makulingi tu matar gitu 15 minutes dengan area subject tadi ay ba siya giwon egorga okay balungil suelve para itu kama kambes ma Moses girmang merang kita ngara program rigele kita ngara world of interdependence. Ngara independence, di kita ngara interdependence. Di tergiba ngara ku kapen atar apart trabul ad, kita other belawa medim beringi. Mang soal muter mo, ora bring back the secret topic me last week masada tora oil. Leng agil price ra oil kita dia ka control gitu ringi. Mang soal ko di mo explain ela question nak masih Maigal oil ng ramang diri kangara tanker diri kal turgur belaw balu diri kangara tangara ngamalaal di tri bulo bo ra Iran ang adwara gas station na mas 20 cents masegi dia so kal dimo explain trigel adal expert ra tugura economics ra oil akmal wase the price of gasoline is not a fact dia al fact base ra o ur mga agang nga base ra a negotiated lo ur mostly nga arbay askumang nga stage tiya nga abakara kateng menjadi kasi nga truataang amal influence igang ding sige dia machinery effect ra price ra abrulat kaultek mulwasing tigagidal ada marula o ur so lang din at the same time nga naguk investor nga rasay de challenge tir mang to ka dynamics tial lo ur change on a daily basis mahal dig explain gung ako ra molot kia tingela tara mal famous na investor am rigel kala Warren Buffett palwase you only know who swims naked when the tide is down. Udurak mo sa kadiyo mo dek pasing turata nga ang mga dubel di mayaw selbol araas. Wal medai tira mo omol. Mang tiyagid elanga tekpulwase oil is the most traded commodity rabul at. Dula ako tul klol motraw mo ara al sila commodities market ra New York City oil. Tekpulwase total amount niya more than 9 million barrels per day. Yagida ko ra estimate di sila oil motraw moar. Ma anigal oil anyakal dil dosyo aral across the board. Depende ra kung aral oil ang ramakit. Ay gagidal til beteng la oil ang mal lo baka makit all time. Sell number 1 at masig Brent crude. Brent crude mirubaga command about 66% arogul oil trade on a daily basis. Brent crude oil ra North Sea. United Kingdom, Norway tira supply gagidel oil. And number 2, WTI, West Texas Intermediate. West
Texas ay gang oil ra blue ra Miguel tekmol wasing awal mal popular ngil light lokong light is sweet lokong igel mergosle oil dan ngarang mal ngariwa sulfur ngi igal sulfur kami ruba kasku mengkol ngara oil mo effect ta cost to refine the refine mal mo ra paral lima beto kay gagidele environmental concern ngi mang lamoria beto filter ma pwedeng lagongur ngi ya number 3 atak mo sing Dubai crude Dubai crude mostly agel oil top the Middle East el mal di mora wa India Shabal ma Singapore ma Korea begide kami ruba ok mo ko mara oil agel oil Amerikida la o bangela gagidele Dubai crude agidel 3 el badeng la oil angara magit so lang itiga gidel adal umare trade gidel oil tira effect ra price gidel oil mang era 1973 so lang ya oil adibel oil base ra magite dir sa 1973 Moses Al-Amle College student ra UOG ngawkay Hawaii kama raidung solain borngi sel oil embargo lamlaringi sel luk ma Yom Kippur makamadra dong nila tigala Arabs ma Israel ma Saudi Arabia do ore estoba a shipment ra oil morablulan segidie emlet change a rogul isura tora oil ma price ngi emlet jump gorda ngara 400% mar adram regilan wasatlo murulam lai ligeles seba alu mga regele pacer mga ratel del manufacture lang temle respond del mura arala oil man na morwa di segide kami ruba ka toram regele tigiram le watershed moment abdul adak mura sendia ka dulu tel mo victim adra Arabia udia ka letra adra Arabs material wire extort abdul ada price ra oil mesegide tem rulit amagit mesegide del ngara trading the trade digin la trade futures contract ngarang futures contract tara trader am ara oil at specific price a specific date mambelgula akmase kambes akum ara 100 million barrels raw I'm willing to pay 50 asum ka agree dulu siya contract di segi del 3 years from now ang girekan marar sell oil askum dia ko oraran ikaw pinlay sa nga kang perseludo tamang tirigel guk supplier mo milar dilen tekmas dia malungil kambesa will buy the oil in 3 years mundia ka daw simbay ng area buyer the offshooters say ako karito mo sa hedging tigel guk investor lo maragel contract mangwaya 80% ra la oil between speculators tira o mara contract mar other tiril ngara futures contract egal obis tir ngara New York wa Geneva London hindi ka tiril mesagal oil at tamal din ngara computers so lang iset a price of lulat mang selbol dagel ngara computer tiril look mase Brent oil $100 per barrel bel presa botang el top ra news ra lulat sige na mo price ra oil gida pay ma retailers ako adjust the price of tiril more say give le price ra gagid del crude oil amal di base ra a risk including a shipping ara la insurance ma weather direct nga datra factor ngil hysteria ra ada mo panic esta tulom arma siya tama ka prementa tut masir blue lelakle ara la oil agok tiakal san man morbap at the same time, tamo release agad pa sa strategic reserve. Agad oil, hindi nga ratang dekal touch, hindi madel maselbol ngari ako ra makamadra ulada lubang ko ra udigil effect the price etero release lo tura makit. Amerikila tek mo sing ulgong ra 400 million barrels sa strategic oil reserve. Tira ma Trump already ready to release agad oil. The purpose niya stabilize ara la oil ra blulan. Dahil malata na magtiri niya, economist, kasi nga tol, ang reflexibility. Ang speculators at masya oil mo telang,
matamaar, ito dara news, ang effect ta price. Itigal adugok lomar lang aguk mo o concern, matugom ara oil and based ra future price. Matiya ko ra nga ra cycle all time, based ra world events. Masira April 2020 Amerika la direkil. Equal was sa suguma tigale OPEC country na mo control a price ra oil. Mo sinamo giredel start los pe technology. E mo regel utul wele start lul ngara fracking. Masira 2020 well President Donald Trump mo sindiak namo giredel utul back to fossil fuel. Increase our production. Masira why say gildor tinil bulun nga rayo ngala OPEC, amlo nervous. Temlo nervous mas si Amerikela namo nga power tiril. Di tiril dictate the price mang namo dia sabril gukti controller a price by the volume of oil or todra blulat. Balgula agel policy ra Donald Trump ang malorior. Mal help ra blura Amerikel. Help gida in the long run gida mo benefit ringi mo. At the end of the day, real speculators are time o spec mo singal technology lo sigap SL oil, geology, oil about the tigre. Again, the two factors are more tiang effect ra other investor oil nga investment ra it's the biggest commodity. El trade every day mang agay effect ra arala gasolina sel dom ara gale standard gid tel belaw di akuk ti sokal dit multiang based ra kuk yagi del information black na yak mula se economist tak ma se so ela blue ad tolerate up to 4 months tel mga madara Middle East dia kal kuk sal mal change the price asuman morwa man amo 120 diesel tigel speculate mo sa mo 200 per barrel sila kal reach rini leng ay gal bulu ang ariya strategic reserve tira siya ba lang agiltir ma Singapore sa ma Amerikel mang bundas we gigidel luayam le insurance policy tirik mo na sa ariya reserve aga mo help gid stabilize the price ako bundas we gidel other belak mo si belak the tour sila hysteria mo si kada mamadak so lang start talo maktak taran maadaw madak mang hindi tedugung kadam lang mo panic lugum da so Amerika la jakal itid kadal itya bululat jakal sa alawa ay gagidel mga mother book mal drug ra bululat le tir mo in the long run mo pay a price of energy mang hindi tigda malungil ay sumirubaga of course gagidel Venezuela na amora magit mi sa tap into gele all Venezuela terrible mo stabilize sa production ngiring yak medra Miguel ma shipping cost medra Miguel ang ariyo di tida issue tir agele oil ra Venezuela ge heavy crude ngirma mal flow of sulfur ni masel bol refining tigibal ngarawa aral agel regular agel oil ra Texas look sweet agel mal ngarial sulfur ma cost of production ng ariyo ito na mo matik masegal oil average cost of refining 1 barrel of oil into gasoline cost about $30 per barrel. Sige na cost average rabulan. Mas kung mga retailers mga refiners hit about $80 and malungila profit margin natin. Di triyang o sige excuses so real. Global morbal mo 100, 120. Mag-question lang mo siya. Tiga kalir nga niya a conspiracy theory mo magrugo yung collude set a price. Well, ang appearance niya, why say? Hindi like I say, back to the original issue ko lugar ngit, base, taado, hindi gaya base ra, adya ka discovery, based sa speculation, to de-speculate, masika mo tela aral. And then at the same time, nga adal guk invest directly, masika guess work mo yung makita, amo na buy oil at either price. Magyagi the dynamics is more traumatic. Tiyak ako complicated tele urior. The point to guru ngek mas hindi ka dili mo ada control a price na oil. Kaya nga to ka players nga ra alsel. To ka issue tier
world events, weather, shipping cost, insurance cost. Ula Donald Trump amlo mlo TV kung si Amerika mo provide insurance na gildial. Le Lloyd's of London amla pull out le tanaw madak tiale risk tilen. Di imol dal le kambe se lobu. Esel dal ola ba value niya $200 million. Ya Lloyd's of London gigil peso $200 million. Mang back close risk el him tamla pull out. At the end of the day, yagida din ang okritiang al-adik mo si USA, stabilize the legal market. Hopefully, will meretel mga madra Iran as soon as possible. Mang esegi din niya al-mutil meriwa arala oil. Speculators sa mostatele ara futures ng ariyo aral mo. Igigidi namiruba katiyang ako tawara computer topic len. Gire del ngara futures market lumala al-sell. Madalya industry, madalya history. Di gigida kora mal tela maiuset gigida kora price ra oil. It's dictated by other ngara Wall Street, material traders, mga speculators, mga hedge funds. Tigida control. Hindi ka adal ngara feel lumomba oil. Tigida ngara office, ngara computer. Tigida set a price based ra a risk tira omes ma profit tira sa maker. Lagi na man sa 2020 mal wal to ka ora American trial adi mil arigel futures oil adi mil drop a price mo $37 per barrel. Letemlo simbay matukod or trawl mang di mil mari orala. All matukod tira mil lusa go mga may tim le bankrupt. It's a game of speculation, game of guessing. At the end of the day, tira a dictate arala oil mo. Sila omesa arala oil na mas ara stand. Ang madek mo sa tigil nga Wall Street, tigil na decide. Hindi ka deal mobile, madya ka shell. Tigil na adalom ara gagil barrels of oil speculate, tigil na decide ra arala gagil oil mo. Tigil na biruba kung masalit, tiya ko ramal heavy di. Gati ang malungil subject to mang kamkora o tiyaw do sume kampes la subject rin karuga ma. Dia makau tutrele kukungil boda uka igal bal shera Mr. Henry gira malungil boda ngai masar ngugur ngileng tiagi cel kot klo ngas klela ala lu blaki sa saklang rablu belau $7.51. Sira Monday makper order gumes ay gale sign ra gas station en namo 7.51. Walang ngira sa 44 cents over the weekend. Ngani speculation kung tigi de kada wase. Katokoro wase tiakalel bay next week level clear club. Vigo mes eri Trump tabri wase. Aba di aro de $7.51. Abol 8 abol $8 kadong en sel arroz mlamo wangara nature ni. Kata mlamo gisel mera rail mo ko March len. Digial se Pedro to kafikia ara la dolong akira mal marangalang klunga. Segi dia mal dia ka se el kay ignora a decision sergi malubang world events gira el malaw do sueda ma hotel do sueda kal to kolen kita egana mir kita sal mal mombring la ara la alu ang mas ara la oleng raskogi al ngas ara oleng raskogi kala bola kar tourist mer balwa dal ngara airtel mo o snorkel arogul to ka di ula kal mer ara la energy mal importante mera di do mesenia akora malang lo asi abol ay tala kada mal me sa concerted effort leadership international and state level mo wadi lo si na magire del address tiang lang mal marang lara adra balu gukso kalo me tial to ko ma opa segi de malang segi de treta Kangale wira do karu bage balungin ang lukoy angge kambes el anga guama ang arte lagi del mo del anga guama wir tinang area do del reserve el more trigel ngara welfare bagel udo da bol release up to $1,000 per household. The purpose niya mo help el offset agel increase sa arala dengue. Okay, so number 1. Number 2, ang agidele ngele Washington Representative ra guam tela moilan. Ngem lamol labi ra Congress Miguel
Congress American o lugot mo msa nga kuwa 60 or 90 days el waive el tax el fee under the Jones Act. A Jones Act mo se gerroguil el commodity ngara shipping mara berura Guam bagi el Micronesia agirel ngara dial karo American. A problem agi ko tul ngara aral dial mang ditaro lele ka sa di ngartiang umara huriping ang direct mergit the waive a Jones Act. Hopefully take it really moilan aja ka dil temporary mo permanent. Kita mo benefit rin agal alam di kita ko roidra source of ma energy man. Agi ko tablol ay algora rura adra Guam hopefully leaders kita ko mo se kami do put creativity find a way to offset taigan ba atra bulu. Kabang Hindi mal masawla ang karuba ka Jackson ada bayra selom sodelle nga kureng seringi ng okle kora tabal wase tirgilok tamledra iraan marala tong lay kalyun matigil ko makalarwat Taiwan me aladim laklo me sa ikakidra arala alu umelka me lay kalyun man elang kita gorior Rakuk no adre alta mga ngaringa igay to hindi ka ngal tangat lang kung ngaringa ba ayel ko klunya la igal besel uldas mo motor wa cellphone mlamel dim lang raruk tumle drang aramo mang sello sa adang mal gire del mum ngay al gire del mum ngay ding ngak ngay omso de ma mringle radi kuchul adro reng sergit el mo understand ngay mang akmal lang ito sin game ungil msodi le kadro ure ba master di gas el madengel wase sel omong da du madengel wase madengel mulkoy len mal gire del mom ngay tiang len alagen mal gire del mom tak wase aring la amlami bralmi le sel no mesra lalu sera February 28 salomu la magmat emle $6.18 el angin $7.51 ngara imo klug mo ko mataplol sen ko cents la angis ekta alu adi el sela ati ay gidel gal ibn el sela ngara la turi me with the club say mutianga maral wagel ko kambes la se tiadriga katal de sangal mengultur ko mas arala aklalo mangrogul to ora kingar gida ang masa menggiredel wase namo dia ka mo da tial ataw amran me usia bayong ka lu so iso amrung ka magara din gire lo si ko sem ka magara elang magumdas yung amata kleda giril mo malged mo ka utangi yo to da uldas so se ka magara elang sige apadom dorngi magara elang meng blakatak arala lu mer bailado tengel waseng claim la 5% ra a tax a import tax a 5%. Ela PCST 10%, that's 15 cents. 15%. Mela question ela wase. Kelen so etlo mesengil wase wai ga gid te gid tax te suspend ringi. Oo. Bolak se gid ma igal tax ra rogu claro ela ga 10%. Hindi ka so el mil taigel el arwagar ma mil ma gem close to trail el galar aklangar gid el dos per ela. To stop a tax ringi for 2 months, 3 months. Bukte wase gigid len elangak akmal madengay. Odo mesa ka station ela ka mesa dala 751 over ira elam lamo mara itala. Mung tiase mal momring len madengel wase. Oy ka mam ko ngaramal ko ka me bibira time. Yung mle $25. Elang namo do $25. Mertiang return. Tiga ngara long ma ababalta malmring gira de lo mes tiagi da tara tol age do mesingia atax ra aral matax ra dengi ra PPUC etiak lo kle del PPUC mengakmal begitu sa abra bord de sase el directo apenas tam suspenda gigi del tax ndia sebedel el omigo gidelen tianga kita manisel to lo se ko subusam do tiaga la lama amado bon bral me kita se ngasbus gilgirani tianga sel tiaga al atau the sea tia earthquake gira de mo oklo se
au eral hitter gid ligang do something akmal nga personal akmal ko la ala ulya kula ngi tiro sa kame mo mesa igang maktire na open liak pro presidente ka musika adu ulel tiang tiamal clothing maral me mal nga 1973 me lang ka monitora price da ko mesa old igatia bela sila nga sa ala alu yak printer hindi din na ko mugudum wati agidal to Elizabeth every time nga sa alu aku mesringi makwadi mi yo mesringi bengal wase nadi sila sa club ya ala aswa mo hitra etala hindi seguida ako sa kalong hitra sa adalo rengs pro mesetilos ti akong graso do sob atlin diang ugilan mo ko lang ka bring it up lang aron malera mo tekera mo bulog tiya gired tiya crisis tiya madiwa pandemic I see halaba mabili mura rengi التلقيب أبومو لنا أقول لا إرت المرة توريست را أقول كذا المرة ربارة إرت سير هذا أنا إرت المرة أنا أيام التوريست رمين تلام سير توسين فايبر سيرال $5 بدأ ملام لموتو توسين just imagine التوريست المرة بدأ سوان مرة مروان على مرة orang انت علمه ترى لا موقت التقال بلورا Pacifica سو من ديها تدون مورا mga dia wanda proposal ra imo regal maclol campaign ra ya bela ora maran mas government hindi ka tilo orar sige the difference appropriate a supplemental budget kada til appropriate ra udaw dal marar sige ra $5 الميتال $8 figure it out terba rar mulangar ra mula kita maintain ni inseng selwa daw sa udaw dan kuk mornya ta tretelel kebiar makarati mo dia kita roga dia umblang kita roga dia mungur kita roga ya ngari atang kergi dil ba aul ngarai bili dia mungkin del mo kergi keluase ngaramang ara government kita dia ngatar til besar ini amla mo se bendar ara kwa mangari sel sana del tebdil wase ang kita ri akmura Facebook etir amla a print tial mobile gas station maaran ay kaya kasi adala afford dali maadala ko madali ko kasi kadang namo ko ultra kita do marado musulara do di gulgum trosi den probable subject Baik, tinggal amaral solution lo ko niya ngira mga amra ngara belum na apply ringi aka berminta masih al $7.51 sa gallon ito pasala ang resolution executive order masih sell hitra 780 seguida benchmark sell hitra say automatically government a waive for the next 30 days or 90 days tax. Sel 10% adimsul for 90 days. I see. Sel borgi way segit, ada bla mo klorin direct masih. Oh wow. Ngari solution namang. Hindi ka salman panic. Len ngari solution namang kado mesa o ur. Sige tara immediate solution. Nana bela ulto panic tadilmuk. Armole de kita dilmuk. Asi bendala ka dali maringin mo ra bela rogo. 750 ako dali marang lang. Eti anil galmuk. Makada mangilingil monggong ka bulu sa other giya. alim kitil soal ng karuba sel tukol mortil seng mul moral tukoy gulo ram tamla Sel tukol siyang madi ang belaw roge din no dia belaw roge din na boy se kami uktubor ka engin ma. dia nga maluwa sel kami miar bulura sel tetela durulan news ya sel tial tukor ngal ledel amador osimal ili se sera kutluror ala 4:11 afternoon ete mira kasus nga almost every hour ko rabli wa police instead o sa kumlam da mi maluben dia len aktilgim bengaling kalboy mga oktumlele gumkror len gadi segid nga sekas langara emil dar telfita dalong len babla kalbus galbu actually gadi mlege kare mal ko mo ngare mendim dengli segid ngadi kal ibno dengliat kulatul ita ko ngab dalahil kadi mlege kare mal ko amlo o dengre ngal mo kadi msim berngi meng akmal mal bulis singka kadi mo sigaringil ngatiam ti tal mauri mal ubeng ulto kladingil mo medum le den magrakal mal ubeng mo dak tumaygang nda dital ikaw singka nga ngari klotel mal el tinmele mil ko dira dira uriping msel tumli klotel mal hindi akmal del waseng ngka nga dia kal bor oroy
Gagidra kasus amredar bulis akula bla bulis. Ngose gagidri gibil mi arbara far station bla bulis. Kamam telor sisi pergi. Oh dia meng segida aku cekra recorder ni. Ara angel kumbara Google nga bal to ka recorder ni boy. Misal anga igel Charles ngara record ngara 4 5 including ya segida murder ma escape meng la hotel to ka recorder ngil ko de matar gil rangidil adar belaul ngarara lakal bus recorder ngil ta temelen edir ko de matar gil imrgo elat yagidil aqulum ul ngewal time el is dia ko de ngel blesal tin asian el is membul akura de maktung okum da sungil wasin makaranga sa bela adal misa del baso bela kan busul 4 times meng iden kamal melom sarngul bui misuel masa teto malum igam arbulisa de kasul masa ding tiang au de swal to bui meng akmal aku baso se tiai gidel to gora bela kan bus mai kal ko dal mlang arngi bela kan bus mai kal de ngereng tiang de gora kali gel dirga ka wes ak langar gid aku mda tiak crisis tiang aku mda tara akna o belgol gel tiang e diakal morengas wato kora makitilgan aku mda tiak crisis min gel declare akmal mda declare a state of emergency emergong el topo da presidente el ngara fast track relief finishes el project el blakal bus ngang esa mai right idel kat maklitial mo temporary custodian el relia rula amring la el gire la nitelgar ma gire la ablia kalbus gut makli el harar if necessary harar foreigners el mem ngara kalbus ma igam ma tolar adar tikal na rita el men ngara special mission el gut makli tia akmal malo lingit mal era Rado olvida lau ma president maradal wasi tianga mem terbingi kalau merail mur outside mem besat tiang man me makaranga gal ke kerel buigul sela ko de matarra kal adra tial lul adem namo ewal is nam godira na tomel triar ngal mutop toka gel keiser ni nindia kal sab edel el mutakam dan tia sel ngori sele gele Mongil, I speak no evil, I see no evil, I hear no evil. La, dia kasi edelo ibam da ri. Ide tel guk gargi elat ya kita tokora alu ulde another crisis. Mun segi dak malam da sungia. Jadi kumda so imol toil asi. Dia kalel sab el trigal el mal betokol kal bus el adak pe maradat. Dia kalel sab el tula resekal community marmutak la karos albe el ma leaders luguk mongra arar bibir ar kalbus ulung seortira aklangar tim gati elektrika adab lagi ro sigra solution mal lagi rulil was klelungil poda tigal badre ma pastor dim lulu mliwa kerbelau lebor abla kal musel bekel sis di lulu lunga da du urtir musel elektrikal adan la mongmil ad ngage Jackson na gen mil kara abisen tirawan tala tuang lang dia elang mo ngerul to ngaria kalbusul wasen nilalia taking to ngaria kilo alor dia ngaria imol was tilo tra ado waisel tilo ngitian nombre meng segita ngaria oktemle lengge el knilu ande dengereng direk tu madri hargil kelam dengli aspein nge basically or tanglun miskal le adalalam da sil teker mengkakira ablig ma akul mokro ni literally ndi rekal di mo audu de mo igal mol mal ada kul mo kabno gol brad adema o kul mo kabno esa mo ror mo biiring esa to mo ta ko temu ro basket gugur bela blakisa mal mesesela dinga ise kuksel tor al mosegin tiul bal mol to dal mana moklol ad mol
mo may kang tirigel back to mga drugs and mall mat. Relapse. Oo, akmal mo tangali lokta malen ka. Makmal nga ka la tede la da kortam le asana timber nga. Para sila mga niya terulo lekel direk no na era ada bli. May ka maktri ko kul mukro reti. Maktri ko lomda su ngil wase. Esa community below. Dia ka med wase dia do sigaro lo se pol white ya gid al be rap. Dia ka med ta project asano se magarangan mo su trira. Pabila kalbus mo identify ti. Tirigay gid kay kang ikaduk mo lo se ko mo mo do urti ko sa urti. Alo ko malara ad mo do urti. Mutabuk ko mo aklangar ti su ilchens. Su de tilgibro los politi al belulen al disia kalbus ak malaway sa mo. Abulis al kalbus akwa mangara 200 sam. Kalbus akwa. Ya al akwa makmedel tatma pwede rezultat telala ara kirakwa. Egida ngara tela 16,000 ara belaw. Al kalbus bela ngara us bilada. Igel namo crisis namo da kas din mugurni. Ikagil dilo para kala kalbus mendire record wise endriga kisra ikal lokol merak adal sonda ngamura ikleral sira kalbus ma adam seso abli kalbus malo ma kat fadera draksa ama leptam dir bulis sa kalbus kita ko sinamo dia kas di omese di emoit aktimu telo do si le gol cambiaro rumah aptikal atlo rensos we got to do something. Namun ka sa LDYC. Kamu ya, Maria Cora. Ako om das way, kami rubagi. Masisira. Albore negotiation tiagi dele deporti sa 75 al May. Mamria babelak masig sa ospital sa mama terul di el May. Ako das sa missing set mo se. Ilok mo se United States. Mas kamama 1 or 2 million dalam ki finish ra jail. Oh. Mag-partner agreement mang sel tengal tirigel 10 audouda or diesel construction. Maybe I'm speculating ako dile siya audouda. Ang nga audouda kaya balel fast track say el finish ngi mang len system lang nga sel ba kalabus ako tulmuut. Mang tirigel nga siya dito ko project mas tiyak magarangi top dringi. Other swal top ako das hindi mo matiga solution ra escape mo. Issue dia kada blame ra are prisoners. The prisoners are made to find a way out. Yung system am la failing. Tiam hotel facility, mo dia kada blame ra galboy ka. Elang di telo mo waring irmak mo 4 times anis mo mutra Miguel. Mabalura South America, Africa. Diragi sa diragi masintal escape pia 4 times. Idri 31 years old. 31 argil. Nang dirang nga adan mudul. Bukta hilurat mudul ngi. Akrem ra tara time. Maria tara ligan le. Agim lo ulbesle. En wagis ngi logar ngi. Logar tel. Algis asamlay. Magimo titriar mechanical may mar adrasinal mudul mangitug. Tirat ko sa diakal batiga solution. So lang at mitra tarabi grabe lo mas tila sekal matiga solution ngi marang mas halak mo kang get tarabi grabe lo ko tilmar or infana solution magim ko diri kamera ka magimo na open asim bro so ulang nga garam tigre mo se ara tiga nga raming ituga rogoy mago mangara mungtidi matiga solution mang akum daswa askuma daswa misra bla bulis at time tele kalbus akum daswa sorry misra la man din ari opportunity lang. You're talking about an antiquated facility. Bongal imo adin beta me walk out ra. Pen dorable ko buso. Imo last year imo ko buso atin merat ko. Angeng lin gel ara Taiwan and other drugs. Idilo. Oo, gel ko din this appeal mo di bus. Oo. Mga datara anak pa say, I know the story about that guy. And so mo mula movie ringi. Kasi oy nga ram say. Say mal interesting story. Kasi nga title mo say Escape from Paradise. Hanggang ang lokalubos, ang Selmon mo, labir taang, river taang, next thing you know, the cure disappear.
Enggak lo kan singar el time. Oo. Di sel malgornge, Mr. Henry. Gal ada di el sim di dang ok di daswe. Se I tend to believe it len kita ada kuduk songal de. We are creatures of habit. Tia kau sel sum kal simre ek absurd bra a behavior tirgal bully sel time in it. Tamo melima kohi tem garang embraer ger. Tial tele tirgal ada mnawle chisterap tulung. Cell boleh setiap tu mereka melawan dengan ikan meteto ertial. Structure, they have their structured way of operating the jail. Engi amla mes ikan bersip sal sel. Mal di oily, mal di time mergil morsel lungil tial asi. Elanga kan elanga. Let's say for example, ngal sumang maral mil ol ara tekking Engiral ngari otor ngari omol ol. Engiral ngari ol la tungia matala ol ara tekking. Dil semua meram loy segi dia. Enggang amla subi al sel tial bla pulis sama. Tial bla kalbus. Membuat tinggal si om sel tial akok mata akok yang ngam melolo. El mol dito mal. Abay question avia kal el along ewang. Ngoyong Ngali sa tagal say it's not if but when is the fifth time. That's not story. Halle dulu gitu. Ala expert tilal toy Dia makamu. ka mo ra ko terot awasin dia ka telemal ra. Abli la bulis. Raktar. Raktaan. Exactly. Adi kami sa tinggal bulis figure out to tilo sa mga rakto. Leng kita di besar ra tilo ver ko mo simbay. Kaya sila mo nga surtral, sila mura kar. At tila ba kaya kaya ramot mo. Le illegal drugs na SLC, betul ko blata sa reporter ti. Gila dilo spera adel pulis lo besong. Dia ko spera adel di tila ba high school ang medium training ng mga pulis, epsa uniform. Leng ang question era sel bilakal buso gumra tokom ko maran moral al cult searching en todo kar. Debe que el timbre sur chegin todo dagar. Tira material was abulisa no la madrax. And they want a probation and mutan me. You know, little things rule tirar da ngaren mo dia kalau mo tiar system. Len mereka tirar bebirar arbulisa suma ka kat makal bulis tenu ka. Wala mariona tum tigar gaw. Igrimol mutan me o men dimlak dimot dimen mutan mo arab adra. Yak mutan na mariwana. Oise. Bisa tinggal lah, aku terus tergarap tu. Anrak taat. Raktaan. Kita atur mula dengan dia kasi insane. It's interesting subject. Kamu ka kampes. Oy, diak ngage ora idunga ka ak otangamiu, ak otangi tian larangi sera sabadong. Tian mereka sabadong, semna sabadong. Sunday. Akok sai. Leng isel sil sa bramle togubet sil selen. Mlem seket la igal gingal na ten todo mesen dimlo muy rara. El mal di retirees, el tirgel adal got al sumangarnya rang la rang okla magot subi itira era laboral bebirara. Togoni wa era dosada rang lalu. Aku mesen ngil seket ngeru feelings rang mixed feelings Mau ngira ranguk mo makita ranguk si sultan. Ako tang mau ngira ranguk delen ak mesa sel klisi era adra belu le ngaramong sel lebon nga wa makluna igelo ndi bulboy en blol ngaria imalaka mental mo ko do nga boy lo spera klisi era nasional mal ministry mal ubeng state government udli ndi tia nga mal di tirari di retirees el maklol adra do mas maru bakara do ngolet mar friends and supporters amlot maga gut maklit ya igid londi bra se ira maular mudang ngile ng sibel makatmok el dia ka do spera ka mental mo murgi ko si member kat makli ongerum sel mom kita gudnya it's an indictment at ko era garagri sel sugum ka ngarnya fellow criminal charges felony charges ya buli sa investigate for example godolala ang ngomor ang mosibela makitilkar arbuli sa investigate gut maklia investigation tiro odar sel mora HC ya HC mo review si on dia kay ka mal ina fal do mang puklaw tutak la ngulong si ira court nga mo nga indictment so tial mlarangira koksa indictment el moral leadership ra blur belaw le ngaksel gumester sel sekete
Sel ko to kita nguri kasi di tirim lang ulmer imorir len mal diga sel lo mesel gora aklong barang tirma araw ngara araw rior ngara kabelment. Segi dia. Ulgo mga to yung katanga kabelment ang gira tal bagi kersel movemental wasi. Tirang am lamagi sugung lamo ditil el masawa tial to. Mang ta nga makmetara nga adrak retire ndik mo senior citizen. Makmlo akong gira ka mamrakar dak me kit makliak me register lo liya sel gira contribution nga akme harara 1 year 12 months melak timo melar sel card nga sel crowd nga say sel feeling melar say tirgang at tirgel mal disorir sel maungil tangar mo gebakak la abarraw la adlong ok la maulum tem amagisel mo sila njaka ngot tokolo sa drin tadi ider temla oromir first hand mal uben ta tamadangalia adlong arbitar til direk mal goram lama makatalia ra albula mutta magisel mo marurungi sel rengel gider adre belaul suadal kay ngasew makata tamagisel mo kut makliti ale yalak say gidi ang article makatmok la akmal di Otingia Retirees Association of Palau, sel magatmok ra koksara, sel mo maregat samago. Sel gisal taraw nila si tial lo mlamagi ba Retirees Association gut makli, adya ka diltang el teme la youth and cultural awareness. Kak aware baby ra organizations ra at the community level. El detail organize sa event tatir. Hindi tiril maklis era badingir madong urtiril mol clear medesia basyo marugo mangwa krokolin mo maldim la ka lebolo ngisin siktra kabelment mal umpalmetit mse umula rungo niya say git sel ara azam na mo ditil mangara almer imorir na mo diakal wasen dia kemer leader sagmam ela kama madim da swiss yung da sungi migi seluli tiya laruringnya Retirees Association of Palau mendiri kalau ngaro sisi kadang wabral kadang la soi seberatara abelul af el belau amru ngalgel bela amru ringi el alditin amru ya kum das tiya ngau elel ya lora la tamel mong malmo mkatugudo ma mo activa engagement tra citizens ra blur belau ditin mangaral men imuri sige maswal siya ako raso maswak mo siya Kami di na register terung. Why say na direct na haral at 2 years advance. Anyway, tigida ako swege. Tiya nga it's a noble mission. Tukar Amrigele. Kedan ngarang. Tukar Amrigele tiya nga people's initiative. Askum kadang ra society edo mesen ngaringia aawol service na bulua dia kal provide the government alubeng private sector na provide. Asinisin sa magiging mold fa na solution. Tiya nga tigamiul Esta tiang era itu tiang noble mission. Kami adi malamal temora a heaven o mo railing. Tiang ko tukol tukoy. Waktu itu kalau mut masih. Ada kita amal issue dia ada belau yang kemaldi. Dia ada kemaldi, dia ada kemaldi. Kemaldi pay. Solang burden ra family. Mang har tergida ada pura kemaldi ada yang kora teliude. Feel bad el morang kal ada mga kain ngaseu, marada malamal o ngaseu gid. Dia question ak masih. Tiang kalil nga rin another solution da tukara finance. Mas kung maisek, mas kalil in the future take the program, as kung man mo successful in another 1 or 2 years, idik mas tigid ako tara a part of tial issue. Instead of $1 per month, sa imuk mo say, akpe 50 cents, $1, depende ra actuary or $2, masel matanggil other member tial association, kadi nga death certificate ringon mo takat at check ingon safa angel kora take care maldil kita 10,000 moral mo maharay gel sa amiw dan nga ko mesegal most expense gidra ga maldila number 1 of course a mortuary bakal ibon gala mal close part tra budget len kam nakatoli ka malabulen 9 days lang nga ang lugo 9 days maralabol ngurusay oo ya ka dilgukti rice kareng arang mga ice cream marwage kamarwa bunelus mga arang who pays for it ang family pay
Ako daswe mura itu nga in the future, edi keep your mind open to a possible burial insurance na banggil tiyak. Ko lagi tara udas mo tira ulaw lang. Di malung la program kudos to you member ra club le tiya. Edi ko ay sa tiyan lo sen asbado ngaring ya moya fundraising kirela atara ngarabal atara dia ngarol ngura government ngara state government mana mumtara bisul mo si arsalin atara dimletil kut maklin mo fundraiser weekend la seltelal seldal no das el harar sel muy kira peringi maral iya malsme Se co-payment. makwas iti kita mak din bom dora din milo sa sum ngaringi o mangalakram dala PCC malubo Bank of Hawaii ngaringi mo si selengka mal dia ka mal rektelam na reach raman bring a point Halo. Hindi ka man surang le do nga adi so kalo ay suru ase registration na mo wala. Amal mol for the next 2 years. Then biar da those pay I get roguil registration at lerur rak. Man sabi edel mo litian mo kloludo do I get investment money lo sa ta toklat. Yang ari nga bibira donation sa digel kuktil suka. Tial retirees liga mo los pe operator liga yang kita lulur ara la gar del gid ma ara la ngarama abay mam le so kal ri ngasi ngal mereda pension plan uo linggo nge mo kadru arbek la government lulur government musuka pension plan asib edel beral mom grule allotment tergaw gital marule mergo Imbra e allotment terga dingi lola baudo duroltura under your name and mera a plan mo mertian NGO mo compassion siya ko ramlo rumam dia kal sebel de social security ko torin el dadu hindi mera tra pension plus dia ngari nga form kudi fill na form o ti account ter bori au dudem en morning mong siya tra aruli barbe clara dia kalau mai sin mer office ra be klimu min memra ra dala kudi ruli allotment terga umberko mong Yemen mutre el alta metna mon erul dartuma ay mandat lada register. wow Jadi kan lebih baik ora ay gamne combination ra audas baklebela orgit. Leng sera setuta ya kadamo itigal guk masil ora mare tertel de la wase. Sel de boto o magarar wodla ngari tele baklebela orgit. Dia kami mas stay side mem suakal lagi motor sira. Diktir kam order ke moller tir. Mong tawasi. Mo blusa kanir. Se todo kanir mal. I see. Ya Omugul. Omugul. Ya rumugul ngat panga. Am local table. E ogel rakabal mentre ngat panga wasi. Dia kami garang so suwil to mong cloud to kam langun mer ngat pang. Ya kami no ngat panga wasi dia Tiradim letin mera rita meeting. Makadam na meeting to la ner bulgul kasi ba musil club meeting en mengat pa. Makamam lorut tial government ngat pa ngadi kabla to da tinginar bulgul. Egim oit. Gel tel government bulgul li sel go crawler achieve ngat pa el dia del blel el dul ay mo sel on dul way seng mo dia sa ko tawar ngil ko marede tial ka head of state. Matumno kosa kasiya medele email dartel wa al-awle Jackson yo tigin un mail blablira adra pa el moral mo other belaw rogi bisira bon merega beklada ngari o email awl ngara plastic e gun baray ngir mga lam lepto al register mo letri de bene dice que the combination ra anda do ra barda baklebela argi asum kad mo wil adjustere ya kumda sing fal sebelo Siya mal silgon nga po itu. Aswell ba dimla kalikal pripaklan sa looda nga be. Ngi kaigi den ding tamlong wa bilel marak labo kal mama ka. El ngul me mili mas ni. Ngul rosi. Ang blood cell ko ra nga igel makol occasion ya kato meseleng sel tabla ruba ka victor ka ruba ka gilo si.
Hindi tiang sel odang sa amlor arbek la rogu imumlo ise kali rogu la. Mamle to gubet sel sils. Sel tara malo nga sire nga private ndaka private ang tiang on dibul boy. Teman lo kuli bela temlo mengitak national anthem. Sel lo nga itak national anthem ngol tak nga public meeting tial sekata amlo reka uluri mengitak tial national anthem. Dia vil imol atam Dim na kang gel dulu asen giblas amlo mengitak lengi bay riros tial ngare la giblas ya kadem lo reng setial ngare la sekata mak masih ya COOT sel energy naringil sel semakos olit yang undir mo bilarngum ka feel ni. Dia Michael lulu ko ya akapenor ngat pangak tel ng okle ore si masa ngu sel mo da dulu tia blingera pelur bela Ay si. Ngerdub ngerdu akle o tia tu mo tu tiang akle ng okle mas galbui makamlu sa speech mo da dulu ase mak gang merulai kal lisita speech ngi al uben dimle en spirita silis bringi la brum dimle do top dringi ligel mal obrado to Masit king la former President Johnson Toribio. Ngoram lo magasi urtial plalkat maklia terka retirees elwase ilaka mom alia investment tergit tiang ado lo mo marangi ang sel return on investment tergit aklo. I see. Di waya kadam lo titir sel malin sel madedo. Klabo ko lagi al tilog ta sel time. Laul mong say amlo klabo kalel sel ang sel energy say gil sils. Hindi ako man musulan ro ko akong dasyo eh. Man na interesting nga subject to gid nila. Leng focus ra akasoli nga focus ra life ra ro gula derbela. Kadamla mo diang lo nga ramo. Kadamla mo depende rin ro alba mo depende rin mabodo muro mo depende rin. Mabto sa tel live marad Mo depende everything akadulto rin ba pu reng si ulgo marede gid mata ngul mo tagib priority ra dadu. Mang hindi ato da ro ngidra akabal meter. Masel marbuli simbol kargi klak lang lagi tadi. Alagang matar. Kita marmara lightning hours makuder siya me. Pagamo raga kambes. Ita nga lightning mera. Ay si. Dia ang sual mo tungul mortal ara alu le 6 tala 7 cents. Dim la ka rule mas ko maktawal cents mo 6 tala o mo 7 tala no 7 tala 7 cents. Ilang 7 tala 51 cents. Nga mal sual ko ra musubay kal toy on top. Ako o si ay galo lang amak mo si. Mal mo tela ara alu Mr. Henry Sel ekam na mo start feel ra atra blum la mo asel mo adu urti se mo start mo debit sapter ra seigit aku asel sum ka absurd seigit em la mo clear club malu ba level 7 tala 80 cents seigit mo lo rin seigit di seigit din na swal kora kuktige kita lightning ra lightning Kawang eh. Okay, harik makpo. Ya, miruwak nga ka, sino nga kamli arrival at 2000, mara Tokyo May, na dedilas ko gira kamamara kwam magi turgetiang 4 o'clock at 2000 mga ka dito ko ka sa liwek. Tinda ko na impression na mo sokal ko di share. Shabal airtime malungil to borni. Ito ko ra kang kodang almo len. 159 yen per dollar. Mga ka sira gibong mga kagilo tigal teder nga lagay kalmo nga nga lagay nga huripin tiga turong artia magim limit say magim ulan sa kamil tayime al maybe like maming 5,000 peso mag-divide nga 159 it came to $31 divide by 5 ang waya at tarama din ni $6 arala kalam ikaw gilkal ngari min nga gagidele tempura nga kami nga salmon makaligal sa alamin nga udo mga imo nga nga sashimi maasamil nga kare maiga premium bakal $6 kabar belak mo sa ngaral restaurant sure bakal $6 Hindi malungil tamil pora sinar amina Tokyo magukta kami sa west at ang armaglid di tara impression na kal
Lesiono kita di madani ara siabal mal organize, service mal lungil, ada mal polite. Sel ada siabal di bawar gida, mal dira ka bola kerti. Number 2, marat kina bulu. Jaka the West are beggars. Anyway, tell pukpor niya di Black West are beggars ringi. So lang the West sa komi, kularal, ada mal organize. Hindi ako di mesa telar ap kuraral o di ma mlam karang disciplined bulu. Ako nasa lesson digi del marada siya balak mas number 1. Better continue to keep our bulwa del mo clean. Gad bla ko mirigi del dimon ubla ko mirigi amal gid del control. Digi to ka stray dogs, mirorara ap kuraral. We need to continue clean lega nga Atora Miguel say, you may never have a second chance to make the first good impression. Sel gotel impression ra, the Mr. Akang Kodang, ama global good. Aside from that, sel kuk tabari gagi del bulu, the may kadaman mo appreciate ra balwa delen. First of all, the temperature ra balwa del nguda oray do. Akagin man the same 38 degrees. Oo, magal, ay ka jacket tagi mo lalo nga di mo ka bulgul. Agim ara Uniqlo, magil mo tel mo one by one ara sa jacket ra ma'am. Tel ka colt. O bangela ayolte, tel look say wind chill factor, mung sual mo so ara 34 degrees. Mung gindi mera balwa del ka do o jacket tek mo say gira man nga tanga trawede. The beda trebogel blue. Dora ka do mesa makol ka ma green abatok. Autura restaurant da tidik musero wala do maluhil swel budlay kada mal enjoyable wa del uniqueness sa gida mal ngarngi mang count our blessing kami other belaw laka di mo monday di mo ongaram room lagi da kira paradis learn to appreciate travel umiu Allah kay mura syabal mesa lutel mi ko mal mangan mo appreciate ringi mang sige dala ini ra ko man masaw da kabo mirma dia nga namal di soal el multimo melek rate gidil togora olidiura sel oror marsel belaw akmalam das lo seti al traffic ra orora it's just carrying our hand gigel digado ni teklel edi mral mo igil talo mesa ara la lul ngo saang mal a gired lo mes maknam lo akmal gora kabnor oror basi kelel dulia uldas lo se bolse bela adal ngaram lain meso oror bolterun tere ngar al sel ma in liak road parking rat sel kabur serang sound mai kam sel adal drap mo se park mergo ngara basel meso is rablu ma mogire del lo mesai ga gidel tial olidiul leng mal aku mes tial raeleng dial mal dial boklo ila dire kal gidel lo mesra am mergo ngara kabelmento orol wase kamo mesra al multo gisi arael sel ngara ngar kasawal mora mesera ididel mol mlegirel mol mora ngarbet etem la blak rangi lo sigarolel tial ku klar tia gitar yo mong giredel kita ada bela non belum sak tulu la ke pomai ke nas kura ru ke out distance ra tikal bebira albo gai meng giredel meso segal legal mondar gid ke magrasu maklitia litiang amal akbal kose monsebela waya ngarakil street cable car meri sa San Francisco ke ngasa alwa sige sibela di mora top side ngara mid lane multo ngania street car mora bala isel madal officer kam mara bukti mor memni mas ngil agire rulia aku tratleta te mal ke krel bulu igal bas angira minister ngira mrura igal bas mura long me ko mesen which is good ngari igal electric bus the rule mo to masela a total stata awan 6 story ma 7 o'clock ma 7 dorin bral me e kuk me olge de kuk bral mo ako nasung tegi del lalu na mo ba de class force gid mo mulagal mo to ma kartial mo capitol mo ror gira ma ngal ka school gid mo motba olivius edel mo kasalide taiga matara maklo tutre lalu malgira ngel mo ngel wasi bot na momringa maintain na bilas ngao la atel barang melala itu la shunten rabi bilas ela momra
mal arala alu elanga mut susok mal mai arwa bilas ma southwest mamura wang ang mura mabliliw glebla all time the consolidated the one transportation system el government amado do aringi mo ora ala kloang klim bilas maral mliwek o mal bulay kal state government hindi ka mo ule mo develop ikal outlying states kaya kita mal mesing it's doable Waital to ko black albus ay ga bulis kita ka ikan sa elmru di kwara udasu mareng mau resources saudon mo utop mo makli Hindi ako makikara, ngira may isang aling sila lolo na rales to, si tingnan mo kung ringi mong wasi Bombay Highway. Ela ko na OITC kada ba sa kadatya. Nga ka ba lightning hours na nga ka aklugo ko rin lulu ko sinapoy. Ito amal tol adara sports bela di ako ng lilarat malod. True state. Nga kasi na kwa klumir tiran ka kabel buhay ka. Engel dia kan ridrap tulukul adara yakyul adara belawat malod. Ngayon ko lang tagiyo matoni. Sa family of athletes. Dengan nga amle gurbangel ya kan bes sel da bong malil tregale itiroyar Mom Brown isel el seram la telgib surer ingya siyo stabra adar matma imle wila bateril adar dial gol o molakal I see. Kung das yung tara gire del gulli o tubdew resolution gire le gire yakyur belaw momrar ma I see. Maria treterin di adang euro miru hindi nga gire sel tebi adang euro hindi sel maleb daptul mora letseng maleb daptul mor ngira shostab mungul mo kodira first ya first time angul mo kodira a first time dir magmadang matiin mora asya na matiin mora adul daptul mirakyats yakyats sa matiin mora tmlo yang nga shostab ermurtun ng masala mountain Te agora rhythm, tumal rhythmic tiyak man arung tin. Isa loral mo mang sel tin mo madir murtan mo lokam sa klino. Midi clean mo mararwa. Yabla yo sa madir. Mudi vital iman. Clean EBS. mabilin Hindi kay kita rapol di busin lutin me mo yak manlile raklura. Funeral home. Bagul ngitra ada arbugi belaw suri atra sports. Nga baseball idol. TV sa baseball idol. Bumesang yung mga klubliura, klangarangi, yung tara kumdas ko. Yung dilibelaw mayakyuri nga, agiblom sa bariya nga, next generation. I see. El ayakyum lam tumalaling. Namudya ka to, doon ulo tiligitim na ito. Ako mas getat tigil ko, may umil, discipline na ayakyura blubelaw. Kasi kita lightning hours na nga, konti ka mamagtewang eh. Emre nga suli ko kumasubi ultunin ng mertial. Temel ako si sa aklin puto ka ato ko ildong at mo ila alsil sa atra ka mentergi da mo makuting nga rin. Ang video to ay gi mo das wen. Tumi ako mralo sige on tril mau de swil mau rumuli ada belaw. Butok la ada belaw. Di ako tilud sa mertiwa. May igong sirmil Sunday idro timera ka si sa aklin. Mo club tingin.